Masih keluar kubere ini. Aida sayur Maida. Aida, dong sayur dulu. Cabe nih. Ini apa? Soalnya mau darin ke sayur tuh. Ayo do cabe Maida. Ay ngaru abu bere nih. Baga do neda murah pe bana sih jono ham tu Aida. Buah Maida buah ma pakai on alang sungon di ngaru. Buat maju Aida. Tinggalon na Maida buat maju Aida. Tapi patau bama 1,5 kilo ya. Bama Maida. 1,5 kilo dah. Bah, ketik naik nama HP bah. Si atok manyalak pas atok pamulak. Dek, ayo rumah dek. Ini anak pulang. Cari ibu pede. Ay harga mo tapi utik dekatan na nih. Buat maju di asih romning. Otik na mana sih habis nih. Kecil mo. Ay buharo nga turi-turi kon nih. Ay nga busu. Jual udah bisa ngono. Ay ho, nyari lagi musim lalak buah dah bedek. Buah mak murah tuh baik. Nih, cabe peta ini nga busu. Nga koring-koring sarupa no so. Ay buah mah dokon na dek lagi musim busuk kering dah bah. Oh, tae. Entong nama bukus sa paro pak dah. Nama 2.000. Mau lihat tidak dek? Oh, sama-sama nak pulang. Bah, nggak golek papi hari bah. Nggak boleh biar orang mulak sonari bah. Tapi teh begitu hebat jauh. Boleh sama Tuhan. Boy daw pihami manor boras sa darion. Buka tasmu nih. Oh. Bagi PR mo. Ano ka rito? Lagi, lagi silang nakakapang arangin na COVID. Lagi, ito mong arangin na COVID. Ay, kopi. Virus na mematikan nih, boy bisikoa. Ito, bayre kami kita. Ijabuk ka orang. Mama Ocho, sama ko ina. Ano masa? Ano ina COVID, tidak na mematikan nih. Yang boy bisikola na nanakta. Ayah, ada saya tahay. Lagi. Ano ang sos, hindi naman. Uli. Anong namasa ida? Ayah, ano masa? Anong nanakik COVID ida? Ayah, COVID di. Ay, virus na mamatiyo ni. Isang may tatayin tayo. Isang may tatayin tayo. Ya, ada COVID ida. Virus na mamatikan ni ida. Ada tapi narang boy bisikola ida.
anong si mo bege si Kola do pasar pengen itu pakai dah. Iya, Buka na me. Jiwa na me. Jaga diri Meita, ipakai masker, cuci tangan. Jaga jarak. Ini namanya dah. Asa sehat-sehat kita dah bah. Lagi mau lihatin matuamu ida apa kabar-kabar tadi. Si siap-siap Meita sugi. Lagi bulat maju udah semangat dope akka gelek. Lagi aku semangat dope be. Pagi Bu. Pagi Bu. Anak-anak baris. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Ibu mau menyampaikan bahwa kita tidak belajar seperti biasa karena COVID. Kita belajar dari HP atau belajar online. Sampai berapa lama, Bu? Kita belum tahu. Ibu akan mengabarinya. Baik Bu. Jadi anak-anak kita pulang dan jaga jarak. Ayah, hai anakku. Mak, ada untuk kopi, Mak. Ido mak, gaberang boy ham sekolah kemar sekolah online na ukon itu rin na happy. Buah dio mak. Lagi tahe, ngopo to nyan kabari. Ale, tung pehutur happy. Saya ada bagi dua maju hamu ate. Sabar-sabar hamu maju da anakku. Tujuh budong hamu maju hamu marsi ajar. Memang hutur HP muna. Kalau mak, sabar maju hamu ate. Matong, malit cuma jualan buru tumualan. Olo mak. Ho ala pijoy tada pa asaman di jaw. Halo, Mak. Sino na ini? Boy dah masuk aja. Oh, masih main dah masuk. Waduh, lain tuh. Situ. Marhua horo tuh son, tumben. Jadi semalam doida, tadi foto eda kan sonare masa covid. Jadi gelekku e-commerce sekolah online doin eda. HP ku peda ngadong yang menurut HP eda. Pasar pengen tutup eda. Jadi ngadong di penghasil aku eda. Minta tolong mau eda. Liam maju hu pinjam HP eda. Asih juruhan. Aha, HP boy do haro bayar hoi. Minta tolong mau eda. Uci HP. Asih. Minta tolong mau eda. Padahal ya itu 7 mau itu. Asik. Karena
hari-hari tuh jumaku besok dong. Aku kan pegawai, apa aku? Hindi lang mo so dayda. Lama. Hindi naman ang dulog ko hebo. Mak mami tanga malebe aw. Apa yang kau ngamali mak? Ito yung matoy. Betang yang kay buru. Alo matang matang mita. Alito ang batas ay pas ma dan namin na sa muy gabi kesehatan jelas tubuh namin. Do omakku beri may mana kesehatan datuan. Amin. Siya lang nga to pa, mate. Anak ko. Daw nga malam ma Diyos. Belajar juga minidong aku daw mak. Oto yung maguro lang, alaw. Apa yang mak? Lau ujar budongan, lau belajar. Olo pa. Burjo belajar apa? Kalau mak, Mau daw mak. Burjo dari nang. Olo. tak ada mak. Burjo apa? Chelsea. Oh, si Mawar di mending belajar di. Kok di Mawar? Eta masuk eta. Ido Chelsea eta. Aduh tayo PR ta Chelsea. PR kita. PR ta Benjas. Benjas do. Catat masa ujaha. Permainan sepak bola berjumlah 11 orang. Emangnya di mana HP-mu Mawar? Songono Chels alani corona eka gabidang bebe to omakku tu pasar ala pasar pe nga tutup jedang adong bepeng no makku lama nor HP. Ba Ido, pek kemaja, asa uja lo jus ya no makku.
Horan 500 dona dong mawar dong pala behaikan. Boy do manuar HP. Dang pola mawai Chels. Mau lihat madang ngasih gurak ko mabantu au. Dong pala behai jalo mada. Sabang manuar HP. Atong malu lihat mada Chels. Sama-sama mawar. Mula majau da Chels. Melihat orang madi orang. Oh, tujuh bunyi guru nama jo HP. Ate buhado, dili nama minjem HP. HP gula udo, tu gelekon. Ibu guru. Tiga. I see. Aw, don ibu, oma ani sucok. Oh, ibu do HP. Neng marua ho ibu. Boy, udah masukkan ibu. Boleh sama ita hatai. Kita tujuh ibu eta. Ayan na perlu ibu. Benar ibu jagoan. Kan sengonon do ibu. Alani masa di covidon ibu. Jadi ibu udah mantokon ikon masih sekolah online do. Dak ada anak. Jadi HP ku udah ngadong ibu yang manuhor HP. Minta tolong mazau ibu. Pinjam maju HP mi ibu. Ku cicil pe ibu. Mana? Karena ibu piau di Jumam ibu. Potong gaji pe tahu. Oh, sangoni do kebetulan adong do kari jok juma ale. Boy do bantu ale 500 na boy bantu dari ibu. Nah ibu. Mau lihat ya ibu. Mau latihim ada ibu. Di pasti Tuhan mau ibu. Atau mula mau jadi ibu. Oma, non adong hepeng 500.000 lihat dong aku si Chelsea. Lau manor HP. Aha, hepeng, lain si Chelsea. Lagi Tuhan, mau lihat ya di Tuhan. Alang udah penabur situ hita. Ido main. Stop. Merek Vivo dong kak. Oh adong kak Vivo S saja. Sedih 2 juta. Makasih ya kak. Malu HP Oppo kak adong? Adong kak non pas nih HP Oppo. Coba cek jo kak. Baga don kak. Oh, keluaran terbaru ya kak. Oh, sedih. 2.300.000 kak. Oh, non kakak. Mau lihat tidak kak? Oke. Kak, ada udah paket Excel? Adong kak. Non na unlimited kak. Ya tadi yang ada kak. Adong 70 kak. Oh, non. Mau lihat tidak kak? Lama
maja cuma bah asapan taja perkara jobkan ibu usiaan. Enang neco beta mah ngamang radio kan? Beta ibu. Marap banget HP makan. Ay gudang marabot tada rakya bingung daw na. Sini ngepot sih mak. Abago ngarabab HP jumakon. Nam magigis da ibu asayas. Olo ibu. Kau manggigis mazudada sama nasi kopi jauh. Olo ibu. Unang siga kopi ton. Asa ho harya harus suruh membuat. Olo ibu. Jebar jolo mulak da ibu ala godang dapur sakusan. Oh, oleh ibu. Jamo naman nga boy humulak da ida ingok mangam minum ngoba di so pasarapatta. Oleh ibu. Jela maja da ida. Tahe. Dozo ado HP na mangulon. Ale Tuhan. Pargugoy maaw. HP ulah do tu gelekon. Asal maboy marsikola gelekon. Perjalanan bersada-sada laos di langit doa tarlulun manete kiru kiraina dasian mata maningot laka kidaina laso maruju suman maaf partudo sana tu sanggar sa kabona ina nasay madudu Wah, sama nung COVID-on. Kaya marsik ko riba na mangulon. Bah, nga po tari HP. Nga po yung mula ba? Adong bulungga dong. Buat mau jatuh Adong jalan.
Dek, alang do harga 1 juta. Iri po adong sonari HP harga 1 juta na buru. Tolong maju adek. Ning pakyon anak do boruk kuning marsikola da ba. Danganong HP harga 1 juta sonari na buru. La unang petaw tuhor HP ko dang narugi na buru. Dang petor hon na buru lak kudo na la musim Covid sonari. Tolong maju dulu ya dek. Olo adong alepe na second nama olo na buru. Ibe tahu dek asal ma dengan dope. Oy do, pete masa dulu. Non manon. Ale na second don. 1 juta do sediakan. Pilih mana buru. Ini yang maha na banget adek suhu boto. Non, baga ada sudah na boru keluar terbaru don, cuma second. Dah mungkin ku jual lah sebagai na boru pe. Atong nyoma adek. Oke, bungkus. Bika bes. Nyoma bang na adek. Mala ada lang. Kak, ijo manuor obat batu kak. Tadi ya. 10.000 kak. Mau lihat tidak kak? Ayo di bawah. Ijo. Manoro obat marsai omakku. Agak malam dah mawar. Ya cik mak, Boleh apa? atau udah malu mak. Mak, ngaro ama benda bakmu. Mau lihat tim ada buru? Olo mak. Iminim omak mada asa ubain tesida omak. Olo buru. Siatok mamalum dah omak. Olo buru. Telepon mas coba dengan kuasa ratu jabuni semawat. Halo? Ya. Ada tu jabuni semawar ma menjenguk omak nak. Ah, dah ngolah mak ketina kopi di. Ma, dan kopi di. Ah, salah ngolah batu sih. Aku telepon mas saya si tanya bah. Halo? Halo? Eta tu jabuni si mawar ma menjenguk omak nak. Ah, mau mak nak. Marsa itu omak nah ha. Ah, ho malau. Ku naik ke rejokku, dah ngolah ni ke rejokku. Tong songoni mak. Halo? Aku telepon saya bah, mau lain. Halo? Halo? Eta tu jabuni si mawar ma menjenguk omak nak. Mawar mak nak. Marsa itu ha. Atina kopi di. Dan kopi ti eta mak. Ah, mau ni ho malau. Eta nga beda. Oke. Eta sogo tolong selaku malah tu jabuni si mawar.
kita Dua sama dalam hatari oro ke. Napea dito majagwi